إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا رب العالمين شبو شرشو بدا شبو جينا بدا شبو مجانا أشو خاطر رسول الله ومشكور في كريم لهم ورحمة لهم ولهم قبل وقرش ترساني برب الله. همین داشت وجیل مجلس که جوان خراب ربزده حیل لیسان بلار ایمن بلار شلار بزگی بلار بزگی برکت تل لیسان يرحمن حیل لبرکت تبلا رحم حرب ربزده نصيب ترضى إلى سنده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bereketler olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah berekatuhu. Tatar halkı boy miraslı burungu halk. Tatar dili dünya halkları bilen oralaşıp olatıgan 14 dilinin birisi. Yani Türkiye halklarının barısı içinde ortak ulu dil. Tatar halkı İslam dünyasında 14 asır ömür geçirip yuvalıp kalmışa, kirisince öz tarihinde net meneşruşu çılda en yukarı derecelerge erişer. Dünya tarihinin, Rusya tarihinin, Bulgar, Altın Orda, Kazan hanıklarından başka göz aldığına da getirip bulmayın. Onlar dünyada bilgiligine tügül, belki üç çırlarında dünyanı eydep barışı devletler bulganlar. Yukarı derecelerge, yukarı derecedeki megarifleri bulgan devletlerine irişe ola. Biz bugün özümüzün ütkenimiz bilen gururlanabız. Tarihimizni yazgan kitaplarımız da hazır görüner. Ama Tatar İslam megarifin, onun tarihin yoktuktan kitaplar yok diye belirtilik. Tatar İslam megarifi tarihi muzeylerin uyuşturuğu elik gileşikle bulan hayırlar derecesindegine. Allah Teala kabul kılsın. Biz bugün bu işin pionirlarıdır. Muzey Tatar İslam megarifi deyip atalsa da Baltık dengizinden Tın Okyanı'na kadar sivilip urnaşkan bütün Tatar halkının megarif tarihin bir kişkine medrese kısalarındağına urnaştırıp bulmayı. Şunun içinde biz bu muzeyde Tataristan'ın Künçavuz tübegi rayonlarında 18. asırdan 21. asır başlarına kadar İslam buyurtlarının, onda okutan okutuşlarının, ustadların, tarihlerin çağıldırığını maksat edip koyduk. Bu muzey yaş buğunu terbiyelerde zor rol oynar deyip ümit etemiz. Şuşu medresemizde bizden hürmetli müftimiz Kamil Hazretimizin selamlау sözlerin hem de anın o kızganışka karşı келе алмады, ол шетелде шуңа күрә ол инде планлаштырылган иде ачылу аның белән һәм дә инде безнең Рафик Мухаммедшевич Мухаммедшин ул да кызганычка каршы командировкада Мәскәүдә шуңа күрә гафу итәрсез һәм дә инде үземнең исемемнән сәламлыйсы килә һәм менә монда әйтелде Рөстәм хәзрәт бу ислам dini Мәгариф музейі ғана түгел, бұл татарларда Мәгариф музейі деп те атарға була. Ислам дини Мәгариф музейі ғана деп қысырықларға түгел. Не үшін? Чөнки татарларда элек-электән Мәгариф системасы диннән айырылмаган. Аларда milli мәктәптә, dini мәктәптә birini teşkil etkenler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerim, size Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketler olsaydı. Şimdi elhamdülillah, şunday bir korkan bir şarağa yıldak, jiyinga yıldak, hayırlı bulsan, bereketli bulsan. Şimdi azraq maqtana balası kele, elhamdülillah, nigene başlansa da, bugün Rüstem Hazret bilen de söyleşemiz. Azına şuşu bizim kıskabına bulan şuşu bizning 90'lı yıllardan başlanan tariximizga qarasak, nigene başlansa da şolda başlama degan ibra var. Bergizlashlar. O milli harekatda da, dini harekatda da şolda har vaqtda birinchi o'rinda turdi ham. Bugunga dek shu davom etadi. Biz shuning bilan azraq quvonamiz. Bu maqtana tugul. Albatta endi biz
Indi aytasım keler, nersedir eşleybiz degan sözünü. Eşlerge tırışabız, Allah'a şükür. Mine bu başlangıçlar bik kerakli şulay bit. Biz anlayız çünkü bugün bizden bik köp problem var da şunun arkasında. Hani mine köpten tugul gene bir iki günlerden bir halal startup degan şunday bir şara o'tkazdi. Şulay bit. Ansa da mine birinchi tapqir men ana bilmayman. Tatariston diniy nazarati yerliginde de, hamma Rossiya yerliginde de bu birinchi tapqir. Bu narsadan turib Mında endi bizning aytırga kerak qardoshlarimiz o'zlarining proyektlarini taqdim etdilar. Halal startup bu proyektlar. Mana musulmon yigitlari aning endi tüp yana qo'yilgan halallik, halal kasb, halal turmush, halal savdo ham shunday halal proyektlar. Bu endi bizning yoshlarimizni biroz o'ylatib jibaratirgan oynatıp, jibaratirgan alarni işenliklerine koytarıga çünkü bugün şundan da Müslümanlar arasında işenlik ekrenerek bara. Şuna göre alarni biraz oynatıp jibarip, özlerinin proyektlerini taqdim etip, şu proyektlarda kileşekte indi işke de jiga alsalar, bu özleri içinde bir big zor aybır olacak. Hürmetli Rüstem Hazret, hürmetli seminarda katnaşuşular. Şundan da Aydar Efendi aytmışlı, bugünkü vakıga, bir zor vakıga, o köp oylar oyatты. Mine men özümçe güne aytarım endi, bu uzıp ketadigan hal tugul. Men anga ertege de şuşu oyga qaytırman әле, ikinci aknada da şuşu vakıga qaytırman әле. Mında көтерилген сұраулар, алар бик зор сұраулар, көңілне оята тұрған сұраулар. Bu filmde de көрсөтүлдү, бик уйларды гана эгер. Рөхсат этиңиз, бүгүнкү семинарда катнашуучуларны шахар хакими исиминен, Нагимбарович Магдеев исиминен, башкарма комитет раиси исиминен, депутатлар корпусу исиминен сиздин тәбрикләргә, сезгә кайнар сәламнар җиткерде. Yine kesüzlerine eğitim bitirdiler yine. Sorularına kadar. Sorular step edip biten, bunda çıkmış. Kişilik cemiyetinde bilim degen narsa var. Bilim. Bilimde ana dini bilim ol, fenli bilim ol, dünyavi fenler boyunca ana ayrı yasalma işte işlengen bu kişiler tarafından yasalma ayrılgan narsa. Bana Yerinin kesimini parasak, onda kuytolu katlamı 15-20 santimetre tutuz. Kalganı gül minerallar anda. Şu katlan şekilde kişilik cemiyetinde de kuytolu katlamı şöyle bir deveteyim. Eğer bu katlanı gül жерден катламын яңгыр яуып нетип турмаган болса, ол бетинде мына кум шөйлөрүн көрөсүз сиз. Анда бир нерсе да өчмөйт. Шуның шекилде дин һәм фән шушы кишинин культура катламы кишилигинин алар яңгыр яуган шекилде нетип турушу әйбердей. Шунда гына нәтиже, яхшы нәтиже булачак. Dini bilim olsa, fenli bilim olsa, kızgançka karşı fenge aparatı da münasebettirli bu vakitte. Çünkü Rusya o teknolojiler boyunca artta kaldı, bu kadar derecede. İkinci mesele, bu teknolojilerin kadar satılı var çiftlilerden. Şuna göre Karastı'da akşam olsa bitmesini satıp alıp bula diye. Hem fenli hizmetkarlarına Hazretleri elem tamaklar şekilde kara başlandı. Kim tarafındandır. Bu böyle değil. Teknoloji, o bir teknoloji, o fen değil. Teknoloji, ustalık, usulü olan fenli açıklarını ustayıp kullanabilir. Şuna olur. Şuna göre eğer fen bitse, devlet güçsüzlenecek, hem devletin
Hazretin yuqqasıga barıp bolsa. Dinde şolay terbiyevi yaktan büyük ehemmiyetke ega. Ойлайки, мына мында келгешнен бик шатландым. Шушы медресе күрелеп, бары яңадан бер стимул булып, яңадан эшләп килеп бара. Әле әзгә түгел менә шушы Россиядә булмаган шушы музей. Әле бүген ачыла тантанасы. Әндә инде рәхмәт әйтәсе килә шушы медресенең ректорына Рустам хәзрәткә, сезгә Мөхтәсибкә рәхмәт хәзрәт. Монда булган укытучыларга рәхмәт. Чынлап та менә шушы бергәләшеп менә күреп торабыз. Кайда Мөхтәсибәт, мәдрәсә бергәләшеп эшләп бара, шунда тынычлык килә. Карагыз әле, иң кайнап торган чалы, иң авыр булган хәлле чалы бүгенге көндә иң тынычлы бер шәһәрләрдән булды. Шулай бит хәлләр. Монда нәрсә генә гөрләмәде бит инде. Менә шушында инде менә бергәләшеп эшләү. Бергәләшеп эшне алып бару, менә шушы нәтиҗәсе бүген. Әлхәмдүлилләһ, алдағы көннәрдә шулай эшләргә насыйп итсен. Һәм дә инде менә әле генә хәзрәтләр сөйләшеп утырадыр менә. Чынлап та җәмәгать безне карыйбыз инде төрле яклардан укытучылар кайта. Төрле менә әле академиядә эшләп килеп бара иншалла. Ләкин инде без укытучыларны сакламасак, укытучыларны тәрбия дөрес түгел инде, ничек әйтергә дөрес, аларны хөрмәт итеп алып бармасак, менә шушы читтән кайткан шәкертләребез дә эшкә бармый. Академия бетергән яңа шәкертләр дә алар шулай. Халыкларга караганда башкортларның гөреф-гадәтләре, диннәре турында бик төгәл һәм киң мәгълүматлар китерә. Инде хәзерге вакытта инде ул, ягъни китаплар чыгарылган, менә шушы Сириядә чыгарылган, Ливанда чыгарылган Ибн Фатларның язмалары яңача инде тикшерү үткәрелеп, гарәп телендә язулары бар һәм шулай ук инде сурәтләре иске язмасыннан, кул язмасыннан. Шуңа күрә дә без инде алар белән таныштык һәм анда бик төгәл мәгълүматлар бирелә. Бигрәк тә башкортлар турында, һәрбер ырулары турында, кайсы ыру, кайсы кошка, кайсы җәнлеккә гыйбадәт кылганнар, шушы әйберләр турында бик ачык итеп яза. Һәм шулай ук Якут әл-Хамави Муҗамул Булдан дигән китабында ул инде 1200 елларда милади буенча язылган башкортларны хәзерге Сүриянең Хәләп шәһәрендә, хәзерге менә сугыш бара торган Хәләп шәһәрендә күрү, аларның бик аксыл йөзле һәм коңгур сары чәчле икәнлеге, Әбу Ханифа фикыһын өйрәнүләре турында яза. Ягъни ул заманда ук инде фикых фәнен өйрәнер өчен Шамга килеп, ягъни шәкертләр укыганнар һәм өйрәнгәннәр. Әнәсмәгә әйткәндә искиткеч матур чыгыш, тирәнтен чыгыш. Менә шушы чыгышны тыңлаганда минем бик күп кенә фикерләр барлыкка килде. Ул фикерләрне мин әлбәттә түгәрәк стөлдә сөйләрмен. Чөнки менә монда җәдитчелек, кадимчелек турында бик акыллы фикерләр, матур гына фикерләр әйтелә. Аннан соң менә үзегез күрдегез, менә шушы доклад барышында презентацияда ничек итеп шәкертләр укыган. Менә ләкин мин монда кылу сүз өчен генә чыктым, әйттем инде үземнең чыгышымны түгәрәк стөлдә тагын әйтермен. Бик яхшы гына, бик әйбәт фикерләр бар. Менә шушы этик мәсьәләләр буенча бигрәк тә менә шушы төп мәсьәлә безнең монда без елганбыз икән, бигрәк тә инде дини белем бирү буенча ул хәзерге вакытта бик актуаль мәсьәлә. Бик актуаль мәсьәлә. Менә шушындай семинар безгә менә бу проблеманы уртакка салып, киңәшләшеп хәл итәргә бик нык ярдәм итәчәк. Шуның өчен мин уйлыймын, мондый семинарлар булсын, һәр вакытта булып торсын, бик күп кенә галимнәр чакырылсыннар, чөнки күп фикерләрне без монда ишетергә тиеш булачакбыз. Менә конференциядан айырмалы буларак бу семинарлар алар ярдәм итә халыкка, катнашучыларга якынрак килергә. Шуның өчен бөтен катнашучы, бөтен халык менә шушы фикерләрне ишетсен, шушы фикерләр белән байып, тагын да үзе аңлап, үзе анализ ясап, яңадан яңа фикерләр тудырсын. Чөнки фикер үзе тагын фикер тудыра. Музейна шушы юлламада эшләбез, һәм дә аның төзелешенә килсәк инде, кергән малайга башланып китә Оренбург диния нәзарәте вәкилләре.
ki bular miras aralışınca devam eder ikinde hem üçüncü alış bu sıkıntı kadar bir turan komisyon yapılıyor kadar hem şuna yok indi bunda haber suretler hem şu ülkeye karahan hizmetler şular itibarı sayesinde bu kengret alındığında Tatar mağarifi tarihten çağıldırgan da var bunda Tatar milli pedagogikası, psikologiyası bilen böyle hizmetler de var. Hem de birinci hizmet ornaktırıp şu meseleler boyunca. Allah talan, mana bu üst görüşlerimizin beynetiyen medresesinin çağıldırgan, onun tarihten çağıldırgan materyal ornaktırılgan suretler. Şular özüz barıp, bunda tanışıp kayıtlar. Aslı görüşler bu sırada eğitip gitti. Niçin yıllarda basılanlar var, kimler tarafından yazılanlar var.